Gracias. Ready? Unlocked. And we play heavy metal! Ah, wait. Wait, I'm not ready. Wait, hey, wait. Okay. Okay. Vad fan är det som händer här? Yes, it is actually. You can see ourselves from both sides now. We feel me. What the fuck? Yeah, but like. Når de nu tager deres, lad os sige, deres svær op i hånden og kalder på Gud. De skal kalde på satan, de skal. Tage, kan du fortælle en god historie fra i aften? Ja, dig. Ja, hej.
er en tysker, der går i havet, du. Backstage or something, yeah. This is the gentleman who makes the tank. Let's have a look.